Tini so de swam say that there be me man so. Me am so. O no for $10. O first cement ni wie no. E no ba me wo say da ma be sua de pa. Me nyɛ saa de we bie mu da. Da ya too din. Anyway, we pan and cow be so cement and also usum. We a taxi driver. If in can. Maybe the mashu gum na me just can we am na me ohin. Yeah. Say they won't tuaka. Me just can we are my ohin. Inti adentina cement na obeto no $10 man fan ko say me Ahenkan Nkansah. Na factory ni no so or yes cement no so obetre no say. I see. But I say customer bani penny more near to tigrum so I mean ni ama yetimi a sustain mo nyom na ya mobo no enye duro ye modern bono say edu fiada na mo ye program tia na mani age ba ya me hunyom no poto enum ne me de eche say ekofo bebre nim say obobra ye duro enye no kre enye duro no kre eduro say me store wo ba o se sia so bi fura ba ka kro wo betra ho na beto ade na me hu say wo mpese oto a mekwa koye ti ni bekosua abre osisi a wow na wo beto ade anopa ya ma oti ni kosua onto beto I see one time in Ngofo bi fi asanteman beto chance anopa na me hwes ade mom to doso carpenter bi di akire yelelew sa ena wa mem Ngofo we me kasasa me say koye ti ni kosua abre o okoye carpenter ni de ba afi osresre o se yento wa ya I see. Inti your power is how to relate to your customers. I see. What I say, koye be fa so no makasa no kredi a wo be di akire wom. So I think me your store eto da bia eda ho niema ne boy den. Inti obi wo no ma otuaka otono atwansa ye den. Yesi tuan kakra. Se to da bi na mu tue wie na mu ba beje a na ya tutuma adwe ne supply den pa. But me obi timi to ne megum over 5 years. Ebo no toye no eno anam de ma no. Me se obesesa na ade. To vi se sa nipa no obi go tuetua ne sika on va mre o. Odi be bro no sa sika no so no is better than loan. What I say, interest free. I see. What I say, nti se nipa no otade no no oba no obaje bi mu be na ye ntokwa ne we mimi nye maboka kra wo de ejeko because I no so can me capital my plan is me nya metimi de ato bibi aton no what I say okay very interesting ti we no mo amoton ade no we another strategy opanyina biesu a kire mo to wi su a obi beto ade no wo de o se won to a why you tia man kosua that's the secret you remember frefo kwana musuma bumansana yakọ panyin wo agene final words no enti wo so betimi abam 0201 944 485 mama for frefo dikan mama adwo anwumre odi na bia kasa free so we have not sika wo mnem meti azuzu nyame a oni me bedi oni be nyantam so Madam from Gaza. Why? Now, Unimudia now, and Madam, driver, Kantanga travel. And you remember on our video, and I'm sure I made the amount. Why are the papa? I see. The problem now from me will be moved, that's more what the talk. Oh, na me mu say ibi yi. I'm happy na me frefo amba. Ai. Na ho ba ka ya schedule enzo any schedule e modern bo. I see. Mo ko ma obi emra wote ya o se afi na ofiri nwuram abafie. Ai papa, adwen me yafu. Na uma makwanya mekere kwantia me wafu. Mate papa ma me for frefo we na de eh. Ma mo ajo nyum adi ma bia ka sa free. Ne ba jodi me bia ka sa free. Bishop ya manso. Bishop na poma Elaje ba me tonga papa. Oh, ya ni ba ni tonga ba ko. Obi men parking your mansion na BPH na this ya.
Hello, Masa, me pacho me kase fi ati moju bi me mawajo. Ya je osu open kase mpacho di no. Me efe me Eda Emmanuel Agbeku. Eda wadaro ma yeti wanwumre yi. Papa na kasa na mani ante pa. Na Ghana mlanti aba no omo pajuma. Me ekuani pa me so fite juma na mi jaye. You are 45 years and one month I'm a very invest for telecom. Wow. Ekuajuma emu ajuma ni kuku ajuma ya ni ape ya. Enti ba ko so second so amu sia amu tie papa ina mu fanye sia de. Ya ma se pa ni program na mo ya no ma nko so sa na mi hira mo. Ojuma pa mo ye. Mo. Ma se pa. Yes so ya da wasi bebre Nyankopon enhira wo so. Wo su betimi aba 0201 944 485 mamu adwa nwedi bia gaza free semtian kwa mama mo bacho ni bia gaza free anwa ni wanti anwa mo no sto na minyandi ye obedi sa edo ati mate yanko uja inkan de o kenya samde o so abapaso do ni mse mitie kwasi ara bia anwa ya me nimpa papa na mi chira o ene mehu wai nyina nka enipa nyina nya botire se ya gospel mo ba mu enipa kan efa ho boni papa nyina ufukoso dara taxi driver na boma engage ni ana Ricardo mo why there so we biem taxi drivers in music uma you can take brad you see because now even can no ne hwan ana me take ma tena o so free ha ba mama no e ka ka no tia o tini ka timo a o yi papa o se papa ni free ha onu ma ni free ha oh okay onu ni mo na me e king of days after na teni see mama noIto saka about friends na no tia o you good pa mo na emo my friends atuma no ka about 20 kuta no jai no afi ni atia se pa no community asene also in some of the pa na won de no community di pa be no mama mu se na ye inkontompu no mu twato yes so ye da se bebre mama adwo anwumre odin ba bia gasa freo yejo mama na pomo nyame adom me ba chodi ba bia gasa free me pa cho me di Josephine me ka se free oda mama Josephine yentio me bra kasa oh waya de ona me hira no amen mama me nya esua de bebre me esua bebre na usmo mo bo mo go baba e bon faye enyame so wo asmo mo bo mo eje atamo mu nti Abrempong Anamom Tuo mama mo tie o to ho ba ko to ho a wo tie mi si wo ntie onje de ne wo fa wo ka kenya ya di tu ni su nyina akura wa ma amu na mbem ye obi anko be ka sha me abro na mi shira no amen awa ya mun tan friend no mbra yati ma ye nya bi tie nfenche chere ye man mo no so yati na mi shira ne pa amen ma me Josephine ya da se oh kafra very bad kafra ubetimi so aba MTN 0554 820 910 0554 820 910 and a Vodafone here 0201 944 485 papa nyabre no say ya book off okay some no there say ya je bebre wom but nanka wo push me asem bi but trust here now bizam say e die ntina asem si o man mu a aya me kire ma baba me ba ma me fa ofrefo we na mama adwa nwum ready me be gasa free hello Nkansah so whereby a futu pa on abrabo say yan ni si yan fantiti na ma Abrempong say the
point na me sure mo sha mo kete pa. Amen. Yeah, that's it. Okay. Yet me for faithful BFM. Okay, my phone chato. Mama don't know the baby kasa free. We are faithful chato adaroma. Me ba me kasa fi atunu gran fi e ma me tramai. My adaroma you. Abanka to nya me kakaka o Israel. Ye me mu ani ye ma ye tie nyina wo seti ni ahopra seti ya. Kada bua ye nyina ti onga e ti vara na e ti. Omuntie no mu samo mbra me de bia mi te wa sam. Na me sam de bia mi te di ko so na church sa ya da pa ni town. Amen. Yeah, that's say Madaroma yentimi for faithful be abiem ye bre no anya ayebre enti papa na ye kan o man nsem kakra Madaroma ye montofa o man nsem no kakra metima kan say on say ye nyina ye o man ma ye nyina ntimi nya president ye nyina ntimi nya MP ne kwasem enti ye nso ye wo form no ye ntimi nya hu say ye nka ho ntimi de issues bebre esi Ghana ha it seems say aya amampenifo ebetena so no omuntie fom enu nti na omaya ya bedu bebe ya dui because she nanado bedi president no or the good so okay yeah me I think na won say free SHS a benefit obi a no yesuru si betwam sika wa ha sika wa Ghana ha sika ni ha wo de okonkran traffic cars or down traffic cars omunya we no mko to car no enti se obi abeto car yen taxi cars ma omatono every month free SHS car sticker yen creative fund yen creative office or GRA 3 months saloon cars 20 Ghana me suggest 20 Ghana VAT free both private and commercial 1 million cars akesi 1.5 2 million me the 5 million cars per any calculation every 3 months you benya 2 billion free SHS ni nyina so afin you know say 6 billion it is a problem ne say but o man pani o muntimi fa bibia mbechire many party ase free SHS me a benefit me who a benefit o one obaka so ontua it's a peanut what I say as bibia o muntimi entimi nchire mu ye kan kwa ne hiom ka me san chire madwene say o man pani wonya reshuffle nya so begie anim guase eduru ho Nanado yes me guy piece of ball about 30 minutes o mo bo me voice nyina me catch Nanado say sa kanda ba no o mo kwa cabinet meeting and all the nsem na beto abonten what is saying road and highways minister Kwasi ata asema ya yenwie was matutu to butu hwesika mahwere beye bosumi beye nsie wo to but say every month bi amuzibunya 7 million Ghana 42 million Ghana cedis eska ketwa mahwere ni nyina na o maye kokoti bibie no o mampani so say wono de reshuffle party onye bi da entianim guase no de on trust say so anja obegisa odadwa na wo no solution odadwa na o maka e man na gu na me ba me program na aya me mbese me ko me kura na me wese me push but solution e man no so mutimi free go e don go tramba bi na da bi e benye sika na sigwa no omunji bi no madwen because adwen ni ba ko fotrim papa wadwen wo de ama wo ne mo ana na o ma tie o ma tag ye mu bi se ye ndi ba bisa ma me akope me ko ngo ye hwe because uduru ho a on vise waduru jam na obaji o maduane adi. But I think so o ka se contract a wogigi ye nyina bi won ma MPP bu NDC nti ada ne ye tag me MPP ba me nya maduma kura ya ye school den esia be si nne ene ne ma ye odompe o so mu ntua meka sika kakra o matena so onso o mu contract so mu tua meka nti me nko nyame adom ma anya hwe kura me wafuo me ogogofuo 30 acres kokofuo 30 acres yes me wafu kura nyina sim metima akoda ho me pastor bi am address me hwe na store ne nyepe adwumafo mu na mkwafuom kokofuo 30 acres I'm telling you bisa asenefo kokwa me tin hata wo mfie o eye nyansa me makuyafo no ngo aniska no wow go drop me wo bi da de ko me do be call rounds I see what I say o ma me ka so mu nim so enti wo ti wo na o say adwuma ni wo na me de na wo boa adwuma wo ho but me ne ye me ya eye kwan a empanimfo ebedi Ghana so omo wuru Ghana no adwen one day omo my opportunity ebe ye bi a kire wo ya ena nansa na me ne me yire ne me ma ye konkran
ɛna ye beto car bi wa lodu ja na echim enso betwa me do police from the car na oba no monche no me do esaman me sound my police for no enso me ba na nsisi go anim ese ya jama ne ko e me no so mo hwade wo ye mu no adwen ebi se papa oduru ho no ma na adwen na sesen oh there be me I don't think so say nyame that one day o ma me opportunity say me nsom o man bibia ensi sa o ma nim de mete o ma ben me no o ma nim say de mete say o man ya beto a nyame ehira yen sei ne e ma opportunity ade obi adwen ho ye ka efie asa eno ano no na wusi a dan 100 ya one day say uja ho one be dem be ka say abusuan fo ne enipa no na wusi e develop wo mo enipa na wa beto wo mo no omo nti na nyame eyi use bedi wo so kan nti di omo ya ka bebre ka na ye de ya papa bi mu kura sisi dan omo ntim ka na ye dan ya adwen enso kankoa na hia nipa ena ye bibia ya se no hwe abrofo no mbo e bisia ndo mutiri mo mre ba kana de nke so mka kire se yanton VAT ni nyina investment economy nim ana VAT ba ko na ko 8 billion bi kura be do 10 billion danu bi mi ba program mi see from bi hu VAT ba ko bi esia mi ko gina ho hwe ni to benfo bi ba mo amemo no redo so mi hweka no say enti ni baba ko pe tokotoka we ya wotim wo ba ni kuro mo totopoto so enye kanti ni e ba wi ase o unya ba ko trem aye but nye ka ye mindful no kwa ye be fa so e develop wom no makọ manim ye mantem ne ma essay ye yi ni ye what you say eja be na nya ye be but I think say na insolence of eja nyi say insolence wo no me meet my idea about sorry they say me maka bebre say aban achese onyom tax aban achese onyom asori kase bi wo odan ho odan asori kase bi me modi ukofa mo ho ne kwan a omo fa so kwa asori no enka run time na ngase ko chiom de ba na omo de omo be fa fom nti omo ba na omo nam sa sie ye esumnim me dwene ho se me ye kura na omo etwam no ebe benefit om ene aboabo ne odan omo nante amade eche ma beda so da mu a me bompa ye be ye 5 days amanfo enna light ni nti omo ko basa ehu ewo nyina afi ho me bro no so a wote no kane e bo ho nyina no aba 90% me am siga na am de bebo street light na bo me bo wi anom de credit no so oluwa bebo bo me so de omo kire oluwa bobu na bi ni I see e dunya ska what the bad day na say asese me se me nshem because me chere de bob no bi bubu ebi mu fi omo nso omo light mpo no mo light be ko fam na asese me se me mehim afa omo nso omo light no nti sa bob be 1.5 uyi bi na obi betra na obo na obi twam na bibi anye na nti wonya ade nti scanning ye persa kwani aba ni wo skill na ye den so nti no ekwan ye fa so chichire ma ne de I am ska omo man ya hekura ba ye besa na katu egu onkura mo de betu ade akatu egu omo de ba ahine betu e besa yenye ye niema yie na ye ko nyame wa obo ye ma o Ghana for nyakobo bebo ye ma obo ye ma kire se niema ode ma ye no wa ma brofo no sa o nti so de we nyina ma yen da no se what say ye say crude oil kura pie fu wo western when no mbekwa kotu adi mbekwa kotu ni nyina adi na ye da so te wo na ne obi eye bia nyame hwe no me metie me kasa ma no den se nye papa nyame hwe me yes what was say ne obi ye no o kasa den eye hypocrisy na enye papa nyame hwe no nti mo ma ye nya de papa hwe odan aye mabomomom adwai emai ene nso otoi me se manim no mote mabosa areho enso solution am wo no ye betimi de 1.5 billion pe amama na tenase omo nsi dwa no 20 years kura obi enkasa
I see. I didn't munya opportunity. Set time na so. Mama chia me yire papa bi. Baba. So, mama chia me yire papa bi because enema ya fam no. Say enye oba papa na minya na go weko. Enim guase nipa cheda e chichira sempa. But minya yire penti. Oti ana wasere ya. Minya ngwala ma papa. Wow. Enti omo so da bi omo say yenye papa. Wow. Mo boa. Ma atrofo. See. Mon kano kre. I see. Oh na ma me fa sa kwanya so Pentecost ya sorry am da so do no. But omo tete nipa na bi e ba ni yi. But asofo ni timi ni bi ye one. No mo e twantro gu nkrofo so. So nti to da bi a ade me kano kre pa e ma me nkai say makosa aso no kre bi da. E to da bi a because me hwe ebi mu posture ebi mu nsamka eni omontra. But the because we so ekoso on sorry ahodo nyina mu. Komu but ho no ne asori a eye niwu a obi ani da so. Did trini pride nine so be pro. I see. What I say? Pentecost ni asori ba ko a eni pa hwe so. Eye niema. Nti omo aba no omagum. Sa sister ya mi ke Emilia we twatro to me so free. Free onu kan ho na me ja Pentecost. Same boa da ko omna airtime ne metna se. Ja. Once my bad radio so be 4 years. Yes. But me chia me mano. Doctor Ahenkan Nkansah. Okay. Aye. Michelle lawyer. I'm proud of them. Lawyer Michelle Asmedu Nkansah. Okay. Ami adom. Bre anye kwa. Me ba international lawyer e UK. Thank this to God. O just say. Okay. Hana Jesi wan cancer. Bofra ni nyina. Yes, mechiamo anopai. Enyumre ya. Na esiedu. Me so mechiamo nyina. Okay. Nyame nka ye nyina ye ho. Amen. No nom ye. But me da Ahenkan fo ase. Ma me na me mfrɛ no odi Ahenkan. Owura odi Ahenkan. We free common name no. I see. Because nyame apagya no. Amen. Ti me mfrɛ no owura Mr. Odi Ahenkan. Medanase because on manage programming so I'm kwanya me dan betma and na sa me platform na me bango futi me but this platform is bigger than me be no go futi and na masa crowd ma tuku ne YouTube account na ma yam mo na nyam a na nya kwanya obogu ga chef obogu na papa me Abrempong yo Abrempong na nyame ase and na wan so adwen nyame hira o amen e ba opoku me ba oboba anopa mi ti oboba no mani age boy no wisdom that's it no mani age to be na me dan no WhatsApp obo sure nyame hira o sure and do be atem at kan wadwen sure waja se nyame apagya no amen mu nyina urade be pagya mo amen benifo ambeto mo ha nyina fish nom ene obi bia medamase yes so yeah da sibebre abusiafo and yada ya papa Reverend Frank Kwasi Nkansah, founder and leader for King of Grace Chapel Ghana. On a businessman or sanso a contractor papa. Yada na sibebre and Abrempong Dumedie eso yaneno and na edi empunimpu yeni ediem and na sisi ya ties nti wotu wono ma wo ye Abrempong a yebebe ho enche yebebe ise ya ties yedie mu enti wotu wono ma na so waboaboa ho ye kɔ